Good morning, good afternoon, good evening. Maya pa Aldo Kabalen. No ka rin kayo man partining ya tumanalbe. King television man o social media, ining bawaling chismis at ako po Isonia Soto. Kareng may labasan Aldo alul wala rin kaya katamong reporters, ikit tala ring balitang king kapanwalan may dapat tamang pisabihan at mas dinan lino kapamilataning kaya katamong programa. Abayan da ako po din kaya katamong Talasuyo, Iliana, Canilao, Paulo G. Santos, at kaya katamong news manager na Justin Dizon. Ore ni Reng Mani mo ng balita at kaya katamong Suryan at Pisabian. Bayong departure guidelines, epektibo king at 3 ding Setyembre. COC filing para king BSKE 2023, migumpisana. Pamaglageng weighing stations, paralan kanuban, maigpit apatupad ing anti-overloading law at AI technology. Ating maragula epekto kareng talapamalita. Atin tamong apat, abalitang pisabihan king episode tamong ngening Aldo. Unahan tayo ining bayong departure guidelines, pepalwal ning gobyerno para kareng international bound Filipino travelers. Makasadya na ng ipatupad ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ing bayong guidelines. King ba magbiyahe papuntang aliwang bansa simula ngayon September 3. Kailangan niya kanoiti bang makaiwas kareng mialiwang askening human trafficking. Para kareng self-funded travelers, kailangan na lang magpapakit dokumento. Kalupan na ning proof of accommodation abroad, proof of employment king Pilipinas, sampang proof of financial capacity o source of income. Mas mighigpit la kareng sponsored travels, nung ka rin maliban kareng basic travel documents, palyari dalang pakiduang ring prueba ning relasyon king sponsors. Kalupan na mo ning PSA issued birth or marriage certificate, antimurin ing work visa o work permit o residence permit ning sponsor, at OFW documents naman ng OFW ing sponsor. Pati ang kapasidad ng sponsor pondo ng biyahe, lawen mo naman. Kaya be mo naman karing dokumentong dapat isadya ang affidavit of support and guarantee, notarize o in-authenticate ng Embahada ng Pilipinas, konsulado o honorary consulate, depende king bansa. Para hindi ka rin malaot may kamag-anak, non-relative o nung ing sponsor metong yung juridical entity, kalupa na mo ng kumpanya. Ang pangking IACAT, gewa dala kano ding bayong guidelines pang magsilbing proteksyon kareng Pilipino laban king human trafficking. Okay, masanting naman ing ing layon, ing purpose proteksyonan na rin Pilipino laban king human trafficking. Okay. Kasanting ng pakiramdaman proteksyon ka rin Filipino laban kay human trafficking. Ing mumunang kutang. Nung iniing purpose na nining gagawan dang ay ni na sobra la karakala requirements at halos itang tao makala ko. Itang mitauline keng biyahe, mga lechi-lechi na ing kayang pamaglako mas kilehitimo ya. Ining karelang buring solusyonan, ing buri kong pakibalwan, makanano kagrabe ing human trafficking. Makanano la karakal den biktima na ning human trafficking insofar as ining kaya katamong airport, ketiking Central Luzon, ketiking Pampanga, ing pisasabihan. Yan ing buri ko pa mong puntalan. Bayo ko puntalan detang miyayaliwang pisasabihan. How bad is it? Kitang numbers mag-finalize la pa rin investigation sa gagawan. Pero anya nga interview tayo Senator Risa Ontiveros, dakal ne banggit na lalawenda kasi magagamit siya in particularly in Clark International Airport. Kitang human trafficking na ausanda kareng aliwang Southeast Asian countries, antimo kay Cambodia and nearby countries nem ing gagawan da kanu ating scam na ausan at nilang babanten ka rin. In fact dakal na minta king kayang opisina at ongoing Senate hearing kanini mababalam yam for some reasons, pero dening lalawenda talagang ing malalyari to quote the good senator ing sinabi na even BI
involved ket ang gagawad ng scam. Anong BI? Ing Bureau of Immigration. Bureau of Ket Immigration. ang magbante kanu ka rin. Kaya para kaya may grace ang may grace ang red flag kanini kasi sabi na this is very alarming na imbes na poprotektahan tala ita mo mismo kasapakat na mo ket ang malalyaring itiyan. Okay. Pag sinabi tamong human trafficking, nano exactly in human trafficking? Paul. Kaya pinlareni retang mama ko malang dokumento at ison at yung tamo ako sandang sex traffic victim, particular na karetang kababay ng labor trafficking retang mama ko memalen yung karelang dokumento naman makabarigil kung nano itang sadyada ketang metong bansa at kareta pang aliwang misrepresentation at sison na yung karelang gagawin baka nitang makalakula mong bansa itang kaparalanan da tutut pero ketang intention da na manintunan la at ringaliwa kasi by chance at sison atin lang kakasabi kay metong recruitment agency ini paminggawan mo bukas makadwa lakaran tanya mo itang papel kaya makanya na bagay nilulusot na. Okay. Bakit mabibiktima laking human trafficking? Itong pong akakit na dahilan ken uling bisa lang magobra uling alalang akit obra ken ing lalon da na mas dakal oportunidad ging aluang bansa anya istong kay deng mong manto lang obra kay bat atin lang akit masisilola anya antimano deng kaya katamong kabalen ding kaya katamong kababayan antimano at talagang gagrab dito ang opportunity na makapantun obra aluang bansa inya makanya lang mabibiktima rin ang alwa. Representative po Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers na mas masating po kano na mag-focus sa gobyerno kay pa maggawa or pa mag-create jobs or local jobs keti Opportunities, bangka nita alino kailangan na munta aluang bansa ding Pilipino na bisang mantun obra. Kasantik na rin sinabi mong yan. Kasi yapin dapat talagang fokusan na ng gobyerno. Kasi bala mo law of supply and demand ale itang nyapin mag-thrive, nyapin mamayagpag, dening sabyan mo na sindikato, dening illegal operators o recruiters sa reni na ilang involved kay human trafficking atin lang connection abroad kay ba't kaya nila makabase atin lang mga gagamitan front companies recruitment companies nyapin mag-thrive la nyapin mamayagpag la pauli na ning sobra la karakal deng alang kapanintunan kete Pilipinas o kaya retang atin naman kapanintunan pero sobra la kapagal lamana kita nyapin makanyan mamakola rening itang fenomeno na ito. Ating fenomeno na kasi ning out-migration di ba? Dakal a reason kung bakit ating makanyan phenomenon. Metong itang job opportunities. Nanula pa detang aliwang rason nung lawen tamo. Nanula ring aliwang rason why would people want to leave this beloved country of ours called Motherland, Philippines. Nano ing sangkan. Ikan, timo, ika, o ikayo. Ren ka kilala yo, ren ka mag-anak tamo. Kasi, one way or the other, itamongan. Atin tamong kakilala, atin tamong kamag-anak na atyo abroad. Naning reason, bakit mas burida abroad kesa keti? I think ketang kanakong observation very kaya niya kumbaga actually ketang depende nung nanong class da o nung nanong social status da karing middle class kaya kalan they want better basically it all boils down to better opportunities pero karing middle class kasi bala mo sasabihan da ay makapagal na kete Pilipinas pagal ka magobra ka mabayad kang tax etc and yet mo akakwa itang dapat mong akwa so bala mo middle class problems ita pero karing pakakalulu talagang mamagkasakit ita mo man lang labas din karelang pabanwa pabulan
makapagsustento la ka rin pamilya. Papi sasabihan tayong illegal recruitment, ing makanyan, aga nakakemo, yung karehiyon tamo kay ni Nueva Ecija, Mary Jane Veloso, kay Indonesia. Metong iya ka rin sabihan tayo na siguro nga biggest story na binanteta mo net, pangaras kening recruitment. At i-Mary Jane, metong yung pakakalulu mo naman, may dibat ka rin pamilyada rin Hortelano at Bisayang Manintunan, o ito may biktima yung illegal recruiter kening Indonesia at may sukulya pa, uling ketaping drug trafficking na dinamede kaya itong pamilyari. Kaya, so, deta rin reasons. Dahil ngaliwa naman, for tourist purposes, or bisal na talaga mag-migrate kasi they just became tired of what's happening in our country. At dakal makanita, especially ako, deta sigurong young professionals ngayon, I have a lot of friends, acquaintance na talagang they plan of moving out of the country kasi kinlawed, for some reasons, I'm sorry to say this, pero helpless na kanu in Pilipinas. Helpless and hopeless. Ika, nano mo yung aliwan sangkan? Kasi at one point in your life, you also entertained the idea of leaving the Philippines. Why would you want to leave the Philippines? Nano mo yung sangkan? Minsan Liban ka rin at mahintun kang economic opportunities. minsan enak kay personal mong enak kay sarili mo. Una ka rin ang anak mo. Nung api kong parami itang maging biyeda ang popay itang sabihan ng benepisyo kaya itang metong nga bansa. Future. Future da. Makanita yung lalo ang tamo na yun. Ing lalto. At in talagang real reason. Ngapin na kalareng deng mag-recruit na mamiktima, mag-operate human trafficking. Ang popang detang Pilipinong mabibiktima. Uli na nitang dakal na retang bisang makoke ti Pilipinas to seek greener pastures. Pero yung equine din dyan, bakit kailangan mag-resort siya yung gobyerno ng Pilipinas, particularly in Bureau of Immigration, karetang wala mo abusive practices. Nanulawari in dating requirements na digdagan na po. Well, karetang maging pasyag na ng Bureau of Immigration kasi kaya rin napinitang bala mo maging outrage from the netizens and the public, sinabi na dening dokumentos nga rin, dati tanong anyaran. It's just that what we did right now is sinulat tala, bangkanita po tang ating mengutang, ala nang mas dakal pang mangutang. Kaya biya ka rin, number one, detang basic travel guidelines, passport, na valid for 6 months. Visa, upon entry o nung nando yung required dito, nung beforehand, secure measure, itang boarding pass mo, ang po itang return ticket mo. Apin dito rin basic. But for some tourists, mag-require la naman ka, no? Or actually, makalagay man ka rin, they might require additional information such as detang financial capacity mo, certificate of employment, ang po itang kekang pagstayan na hotel. Iya, kumain din dyan. Wari na nakamanman ko ang visa nung mo naman pinresent deta ne. Tutoy ta chisang kaluban na mo ang retang funds, bayo na kaman mo manikwang visa, i-require na kay visa officer ite nakasakit. Itang iasumula pa mo ang data at itang pala mo redundancy namin malalyari. Sinabi na naman pong DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remula po na dahil naman pong bayong requirements mostly mag-apply lamang po kareng first-time travelers. So, kumbaga dito pong dati nang mag-travel, makanyan alala masyadong dapat pigaganakan ka rin yung bayurang ipatupad na guidelines ng September 3. First-time travelers. So, kayo pong first-time travelers, ne? Pakalawen-lawen nyo po retang requirements, sana retang requirements. Kailangan gobyerno itang masanting ng layon, itang masanting ng kapagnasan na proteksyonan na rin kabalenta mo, ang po pa rin Pilipino in general, aliya sana masasambot ketang prosesong daralanan da. Kasi nung ali, milakoya lasa, milakoya balor. Uling, tutunan yan, ako manuala na ako man, na dapat talaga yung gobyerno proteksyonan na rin Pilipinong mama ko. Na nun sakali, mabibiktima la ka rin human traffickers, alina gumalaos. Kasi, ing masakit dili, itang potang may paroroy, itang kabalenta mo ka rin aliwang bansa, kay ba't miras kaya itang milyari, karetang niyaliwang
kapwa tamang Pilipinong meging biktima, may nga kulong o kaya mete o kaya itang meging prostituted women king aliwang bansa.